بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ganapan nato na isabing pengajian nato tungod pa amuin pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at iniya pangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan tampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala at tawahiig din doon kaniya yung mga katan amuin di niya kababayaan jumato kaniya. Adapun inyad to katan subay kita bunalon tain amuin daawata amuin tiap-tiap umalup kita patuhan Rabbul Alamin imian kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ikaw rin pagtag-ipunan namo, iban ikaw ra impangayuan namo tabang. Ngayon sa reyo-reyo mangayo kita tabang, Allah subhanahu wa ta'ala bukon subay amin jimajatuna kato ang pagita mangayo tabang. In labi marayaw amin way pa jimajato na piangang ngayo tanaasal pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy na supaya rin na jumatukato bihad in labi marayaw kana sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagpatuntom kato amin subay kita tuod daran si musugpat pa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na bang kita halawm kahayangan dahita sin Rasul hadis niya ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidda. Ini pagpakilakaw pa Allah subhanahu wa ta'ala waktu ko mahayang wayroon biya mga kalikapan mo na sabay ikaw yad to magpakila pa Allah ta'ala pag pagpakila pa Allah ta'ala amuin doon kau tumuyo maghinang simpyang dakan sin Allah ta'ala bang sa upa makiatunay mo na ingkatan piyang dakan niya aun ding mga kasunat-sunatan mahasil ta rin doon haning kalaguan. Ini lang tahi panupak si mga kataan kulang kabus jimato ha aming pag-ibadat tapyardo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na banglaw niya jumato kato imbihayad to hawak to kita mahayang kaya tutumtumantain Allah subhanahu wa ta'ala imaarup kita daran kaniya bangaon na jumato kapiligruhan kato misang kita rin na mangayo pa Allah ta'ala dumatong na yung tatabangan niya. Ya'rif ka pisidda kakilahan na kau sin Allah ta'ala bang kawakasigpitan sabab hakahayang ini kau matumtum kaniya nabihad to na in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sinagi na in siya daran si musugpat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban na ngayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala si mga parkala di siya mabaya jumato kaniya hakabuhi niya iban sin amuin laung ta go sinamin hinang sing kita bang mapuas na in waktu taren di hababaw sing gumi ini sampai sinamin pengajian limaway na pangaji tayad to pagpatilibunin Rasul deng hapit na sin pakuburan sabab doon halam sing kubur na isay sa tarakuman amura kumanin may bantaro na may namal ta piyagtuyo ang tari hababaw sing gumi ini nabiya din na way amal niya isin tumabang kani halam sin pakuburan ni nabangin Allah ta'ala rito mabangkato na wayroon maka ini dihil kato kasanangan naman jariha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala daing ha mga pangadyan ta pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siabot niya
al-isti'adatu minal jubni wal bukhli wa su'il umri wa fitnatus sadri. At iniya pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dain haamuin karamag kabuga in kadamag labiin ini unun niya rin sin kabuga at in kabuga ini makaan ang paindamag ini na malawak ko sa milapangan na almubihan bangaon ka kadamakan mo na lumapog ka makan wayron sayo bihan dyan na amo yan to kan na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam pangadyan talong talimabay mangayo siya ini pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala dain haamuin mapatay siya haran sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin manaykod dain ha satro amin lumapog dumakan makoy sin inyad to inialop niya bang siya ini lang ta dumatong kaniya masalahat tawag tuwad to in siya halam sulga nabi siya nanaykod din nga sulga marap siya palomsin kabinsanaan amod to naman jari doon na ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo damikian biyayta sinambuk sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min khamsin in kaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agpatilibon siya pa Allah subhanahu wa ta'ala dahin na amin 5 at ini 5 parkala amon yung sabuton tayo ini kaisa niya minal jubni dahin hakaramag at yung pagyanon karamag ini amuin buka mo ha ini satro muna mabuka kawasaitan sambil biyan nasin hinang si mga ini kamaasan kay bananbihan inhi pagpamuka nila anak nila haapo nila long niya lutaw na ini bukun di man jari anarunta in bata-bata dengan kasiwi-siwi ini amuin buka unta si mga amuin long tasatro sin Allah subhanahu wa ta'ala subayin labi kabukaan Allah subhanahu wa ta'ala amuin di sila makarhil kato karayawan katan gaman ini karhil kato kabinsanaan nasubayin kabukaan ta amuin bang hiig den kato in rahmat niya hiig den kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in ulung in kasi niya amad to in makabuka den kakatan na amad to in ini pagpangayon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpangayo siya ring ha Tuhan Rabbul Alamin mangayo tabang hasupaya siya di longta amuin damahon hauno pakaradyaan halaw man singgumi ini bihan subay hadya kaw ini maisog hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanamisan magpasampay ini biyabaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang magpasampay sin akaman na subay ko rin magbuka-buka qulil haq walau kana murran baitaan imbunal misan na mapait atin niya di kabean sin tao bot malangkan subay may baita kabono amin amanat dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkakaw nagmaingat haaturan sara niya subay mo hipasampay yadto bang muri hipasampay ikaw in biingan sin Allah ta'ala hadlaw gana may tamo ingat pagubos di mo akaron na amo na inbiyayta sin Quran damikyan kato sa amun tao sa lugi-lugi na sa ngingi mano siya amun kaya ingatan niya inyaon katani karayaw kaniya wala niya piyag ang gautaan wala niya hiyampit kiyawa bihan amod to na manjari ini karuan niya lang niya minal bukhli daing ha kaikot in kaikot damikyan nagpatilibonin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha uno pakaradyan ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hatungod paparkala pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon makaliw kaniya way makauna kaniya siya naunahan singkatan sambil biyay talong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyalong niya karrihil mursala biya sinangin badyo yaon inamuin tibot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maginang sindiakan sin Allah ta'ala labi-labi na lang niya bang bulan Ramadan
inamuin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan to. Na banguhimutang madtubihan pa amuin ini pag-ianon pag-ikot bukod doon kaniya yung pag-ianon pag-ikot. Yaon kaniya kakitaan mo inamuin amuin ini kaagi-agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasampay sinamuin kabayan sin Allah Ta'ala pasampay kaniya. Yaon doon kaniya in sipat, yaon doon kaniya in hantap, kahanunot, yaon in ulong, in kasi. Sabab, piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, tawa dia aksin Tuhan Rabbul Alamin, in Rasul, rahmatan lil alamin. Magdasin, amuin, sipat, rahmah. Pakatan, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan. Na isyo si mabahumampit doon na dumatungin rahmat sin Allah Ta'ala kaniya. Inulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wang nila hampiton kawauning katan diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabi ito insyari mag-ikot. Bihan. Na labi-labi na ibutang tapalta in Rasul di siya mag-ikot. Sa may takaw mag-ikot, simbukon kay mo. Biyata na dyan ko sin Allah Ta'ala yari ini rejeki ko tukbal ko kay mo. Na inirejeki ini kako sa ini. Iril ko kay mo, ipangandol ko kay mo. Amanat yan. Nauno ininangon mo sin amanat yan. Subay mo isabi pang dihil bang iniaon na mahampit mo rin doon makawaha. Ini ginawawaran mo ibang sin family mo. Bihan. Na ang pabang mo hinangon na mo timhinang kay mo. Para halin tagda po kaniya Allah Ta'ala. Hilabay din doon kay mo. Wang mo siya pa kayo nakabayaan sin Allah Ta'ala mahinang kay mo. Unin pag yanon mahinang kay mo, amin tutungbasan sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Yan. Karena sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam nga subang mga sahabat, lang niya hisiurain kaniyo yan, ini labi maog siya haalta niya, ring siya min alta, hikabin niya. Atau kabinan niya, sinalta yaw. Nisin kabinan mo sinalta bang kamatay na. Ahli mo, anak kasawa mo. Bihan. Naisiw lang niya rin kaniyo, maog ka mo ha, alta niyo, iban sin uno, amin hikabin niyo. Ngayon katantan si Mambong Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, labi kami maog ka amin alta, suko na mo. Laong sin Rasulullah. Wairon hambuk, maaminkum min ahad. Wairon hambuk din kaniyo yan. Buat malingkan maog kamu sin alta hikabin niyo ding sin alta niyo. Uy na ini mga sahabat. Pwede nito. Narong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhi kapag sarak kaniyo amuaning kaniyo. Intiyaw niyo hadya suko yan sinamuin kabinan niyo sin piyagtawan niyo yan. Suko nila. Na ini hambuk na sabdeng mga kalaungan. Bang isab matay na inamin uno, inamin nagtataw sin sinion, ampay sabi pagsarak ka sinuno. Sinamin kiyabinan. Bukon na tagdapuhad to, di na mahinang hatao suko si miyatay. Ba't ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ida mata ibnu Adam in kata amalu. Bang mugto na inapasin na nakapo Adam, bugto day sa binamal niya. Wayrun na, sumud. So in kayo mo, may kapagsarak ka mo, sinbuhi pa ka. Suway kita buhi, paano pa kita magsarak? Kabo ko namin suway kita miyamatay na ang pagsarakahan. Nabihan yan. No na malupas, na mo yan to. So ikaruha, hikato niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpatilibon pa Allah Ta'ala, dahil ha, su'il umur. Sangingi pangumulan. Unin pag yanun doon hini sangingi pangumulan. Bangkaw imian na pangumulan, amunain, waktu mo kataan, hakabuhi mo. Waktu yung pag yanun di. Waktu sing kabuhi mo. Na waktu sing kabuhi mo, unin hinangon mo. Suwayin kataan, sin waktu sing kabuhi mo, ipag-service mo pa, Tuhan Rabbul Alamin. Hakabayaan niya. Ba't bang mo piyag-service pag inawabaran mo, lupas. Inumul mo piyag-service mo, paparan mo, lupas ka ta. Suway mo ipag-ibadat, pati maksudang kan kau piyapan jari sin Allah Ta'ala, supaya kau makapagtag-ipon ka niya. Nabang kau ay nag-ibadat, ano yung pagtag-ipon mo? Why? Nabihan.
amwad tuin sangi ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon deng haumul sangi mana ne deng hawaktu sangi amin yusal mo in waktu yaon pagwaswayron jimatu kay mang sulagunono way mo kaya hampitan ng mga waktu rihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu sin umul mo pangumulan mo bihan na amo yan to damikyan lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpangayo pa Allah ta'ala magmiki patilibon daing hapit na sin sadar pag yanon daghal pit na sin daghal nun pag yanon di mo ng jantong sin kita yari halaw sabab in jantong ini na matao din kwan niya bukon siya tutug maghibal-hibal siya di mo siya mapatutog sabab di marakan siya himhibal siya naharing hapaghibal niya adakala intingkog sinhibal niya pabukon marayaw kana sa milbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo amin subay na to ipaton marayaw jagahan in sibi unod dua hagin hawa baranta unuin dua sibi unod amunin unod jantong tambok iban sindila sabab doon hay ni dumakanin amal ta kumangi deng haruay ni sabi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza saluhal qalb saluha sairu amali bang dumayaw in jantong dumayaw in katanamal bang siya kumangi in katanamal damikian indila bang indila mapakai pabukon ini karidaan sin Allah ta'ala kumangi katanoy makapin kan na siya kita maayad sa mila dila tayo hindi ta pa hibalon bang bukunda pa pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya maghundong nga pagjikiran sampai nagbayta siya inni atubu ilallahi fil yawmi wal layla mi'atu marra imagyan siya astagfirullah makahanggatos ang karumang kaadlaw manghiyo kaampunan pa Allah ta'ala in pag ngayo kampunan il pagjikir panumtum mo patuan Rabbul Alamin para halin siya iaampun na sin Allah Ta'ala dahil nga uno nakauna pa iban sin susungon pa niya iaampun na sin Allah Ta'ala sumakawain siya yad tumasimasiba ngayo kampunan pa Allah Ta'ala iban biya na si mga ini damikyan yung pagpatilibon niya hakatahan pakaradyaan amin di siya mabaya jumatukan niya pamangi nagpatilibon in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini niya supaya sadyain kita makaka diunhay ini pengajian amin mapakaitain hihinang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pengajian sing kita iwan mahinang tapakayan doon ha perkala ikarayaw sin pag ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala amad tuin ini subay lang ta iaayupot ta marayaw na damikyan in hikaliman niya lang sin Umar ibn al-Khattab in Rasul sallallahu alaihi wasallam na ngangayo patuhan miki patilibon daing hasik sa simpakuburan ang paruon na niya muna to din sa bugat-bugat but in mano siya mahaba in pangumulan amo na yung tao yaon halam sing kubul mahaba inumul nila yun alam sing kubul wala pang si masampay magtupa amin kay napusan daratungan sing kita katan yun sila nagtatakad sa sumagawa intaw nagmamasyat pa Allah ta'ala kabuhi nila yun sisik sa alam sing kubul nila wihat sampay wiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insik sa alam sing kubul gipiton sin gumi gipiton bukon da ganan bating lupa yan yung kusog niya pakid dyan bukon harap pa ba daganan ka bukon kusog pakid na magliulong sin Rasulin gusok niya gipiton sin lupa bihag nasarta lang niya ang pasya ukawan sin paso sin narka harap palom sin pakuburan niya doon na siya lang na magdaobday alam sin
kubul niya yun. Jawab di na siya makatindog. Yun siya nagkukulang. Nga mo rin mahinang, amin luag-luag, lago-lago singkuan ito. Doon na dyan siya alam si pakuburan niya. Naamod hindi kawian sin Rasul Juma to kaniya. Ay ba naamo yating kawian sin Rasul di Juma to ha umat niya. Na isinumat niya amin murul singkatan pamiat niya. Coba mo tindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur Rasul pakudu. Wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na hindi amaon kaniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuanin ayuputan niyo, amuanin pakayan niyo, amuanin paganggautaan niyo. Wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na impiang langan kanyo, uno-uno na wala niya nahinang, uno-uno na kataan wala doon. Halaw man sin Quran iban sunnah, inyan katantan suway na to tangkisan. Suway na to halian. Misandaan hapangatod sing kita katantan, halaw man sin dunya ini kataan, magsibo na kataan niya on marayaw, bang wala peg marayaw sin Allahu Ta'ala, di mahinang marayaw. Di mahinang marayaw. Sebab Allah Ta'ala magdirihil pala. Hangkan nabiukisan niya marikato katan piara Rasul ingkatan marayaw. Biukasan kato katan marayaw piag marayaw sin Allah Ta'ala yan diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakas na napangadji. Siya ing kahinapusan daak. In banus sin kitab pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring atas langit. Pilain taod niya. Pag-ubos ito, ang pasya-pya, miumus. Inlarihang gatos kitab pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Miumus siya. Paupat kitab da. Umunain Taurat, Injil, Jabur, iban sin Furqan. Ubus mo sinupat yaon pambok na kumana mo ng Quran. Ubus mo sinaisab. Maun da kuman pa hambok suratul Fatiha. Dahil nga suratul Fatiha mo sinaisab. Madto pa hambok da kuma adwara kuman ayat. Amo na inlong niya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw raya Allahin pagtatag-ipunan na mo, iban ikaw raya Allahin pangangayuan na mo tabang. Amo rin dua ayat ini inhinang parsababan ng kampya panjari sin Allah Ta'ala yung kataan halom sin langit iban sin halom sin gumi ini kataan kakaya-kayaan kataan mapakay sin manusia hasupaya siya dumayawin pag ini tunay niya sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab imaksudan kan siya panjari supaya makapagtag-ipon. Sabab yung katan piya panjari ini biyayta sin Quran mahamulya musakhar linnas lil bashariyah. Hipapakay sin Allah ta'ala katan ha manusia. Ha anak po Adam. Kato yung katan. Magkapaiddahan sin ng hatas langit, kita ka. Inulan. Paghug pababa, tumubo in tumbu-tumbuhan. Inbungan niya katan, kita yung magkapaiddahan. Aw ni miran kato kumakapaiddahan, sampay sinimiran niya to, kapaiddahan na kato. Insagbot tumubo, kaunon sinhayop. Inhayop yaon, kapaiddahan kato katan. Inyan to halom sindakat yan to, ramikyan biyad to ra. Kapaiddahan katan na manusia. Namay tayo manusia day makapagsukur po Allah Ta'ala simbiya na hanin banus sin nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin biusog marikato sinway makakausambok manusia himinang biya sin hinang yan Allah Ta'ala ra namo yan to napag-ubusin katantan pag ibadat harap kanya biya ita niya katan injarihon niya hadya pag ibadat amin daing kanya katan biya ita sampai inamin panghalga niya sin ibadat ito na itaharap kaniya, piyatahag niya in Rasul pataas, piyatalbang pataas langit. Amin nagkawa sin aturan sambayang, madto pataas. Panghalga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan daakan niya mapuas ng sin sambayang, di akad yung Jibril, dato akad tong ka Muhammad, baita imadtuin
Bang biya din yung pagpuasa, bang biya din yung paghaji, biya din yung pagjakat, biya din katan. Sumakawain sambahayang piyasa talwangin Rasul sallallahu alaihi wasallam patas langit. Ubusan pa siya Hinduan. Ubusan pa siya pagdatong maripawaba, ang pa siya Hinduan sin Jibril, kuno siya waktu itindog. Nung dumatong na in waktu sin duhur, long sin Jibril, ya Muhammad, tindog ka. Sa bahayang ka. Pagsuod. Pag-ubos ito, sa kira-kira maubos na in waktu sin duhur, ya Muhammad, tindog ka. Sa bahayang ka duhur. Nahaot sin doa sa bahayang muan, waktuan sin duhur kata. Pag-abot sin asar, tindog ka. Waktu asar. Sa kira-kira maubos na in waktu asar, tindog ka. Haot sin doa waktu yan, inyan kataan. Sambahayang asar. Damikian in Maghrib, damikian in Isya, damikian in Subuh. Sambahayang Subuh. Amo na in pardo. Piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Yan. Sambahayang Fajar yan sunnat. Daon day sa magbiya, yan day mga ulama, in sambahayang Fajar, pardo day sa sumakawain kamatauran bihan in Fajar yan sambahayang sunnat, makauna rin nga sambahayang Subuh. In kataan hitindog mo sinamin niya umbang siya sunnat, Fajarin kanya kataan. Sabang mo hitindog lang mo Subuh, wayron sunnat ha Subuh. Pardo siya banglang mo Subuh. Amo timbay ta si mga ulama. Biya mo timpagbidaan sin sambahayang Fajar iban sambahayang Subuh. Nami ito. Nain Rasul sallallahu alaihi wasallam balikan ta magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala daing ha kadamag. Long ta makaan-gaan kabuka. Kabuka din diin. Amin muka kau ring ha uno-uno na pakaradya na law man singgumi ini. Sumakawa hinduan kita subay in labi kabukaan ta amoy in nagpapanjari sing kabuka. Subay siya do kabukaan ta buko namin uno. Amin ibay ta kanya makabuka sa iyo ninyo. Bihan. Naamo yan. Damikian lang niya, ikarwa niya, amunain, pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing hakaikot. Sampai wiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Isi-isi mag-ikot, impiyag-ikotan niya, baran niya. Sabay ta ko mag-ikot, simukon kay mo. Piyapa kay hadya kay mo. May tamay pag-ikot. Bang mo at turihil, mahinang kay mo. Bang mo isabdi hilbihan, mahinang kay mo sa mulka sin Allah ta'ala. Kita kaw. Dahil nga mga hadis beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Long niya, la yu'minu ahadukum man ya'kul wajaruhu ja'i. Way pag-iman sinambuk din kanyo, bang siya kumaun na umalo pagkakaun niya. Uski ingatan ni hapang daig niya, way roon, long tayo tang way roon kahod gakas niya. Way misan pagkaun niya, iyahap di. Ini ko, way pag-iman mo. Yan. Naparahal ito ang musika karin magtubihan ang kaning kamaasan ta na abot pitwa sa matan na si magbibisara in kamaasan ta. Amuin bang sila makawako nuno na magtuyan maguno, magsakap, magadjal. Bihag. Sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdaak yan to. Long niya hambok sahabat, bangkaw long niya magadjal, pataurain sabaw. Pataura long nin sabaw, bangkaw magadjal. Ang pamulong niya dihilay im mga hapang daig mo. Daakan sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Nabihan to'y naminin. Naampan na kay pa naman
manok na pa kay luwa-luwa nila sa anlaw. Di. Imbis sara mo at magbingkay mo, luwa-luwa mo na saan. Mamisarahan pa ka, simbukon kay mo. Magbingka to. Unyad. Wa na'udhu billahi min dhalik. Patilipon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kabtangan biyato. In sarayaw-rayaw, amuin marayaw hadya kita. Biyan. In sumunulong niya, su al-umur. Sangi-ngi pangumulan. Hati niya, sangi-ngi waktu, hawaktu sing kabuhi niya. Hawaktu rihilan sa Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi, amin nausal niya pabukon, marayaw. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wairong magkalupas ka niya waktu. Sa abkataan sin waktu yon, piyapakay niya. Harap pa Tuhan Rabbul Alamin, wairoon, uno niya. Imparsugpatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wairoon bugto. Inhi kaupat niya lang niya fitnatus sadar, fitna sin jantong ini. Ampain jantong ini, biyabay ta sin Quran. Ingin hawabaranta, iban sin jantong ta, nakapatiot pa in Allah Ta'ala, hantara sing ginawabaranta, iban sin jantong ta. Mana, nari kita minsan makapagbaya. Nabang kita rin makapagbaya, sabay kita daran ng ngayon tabang kaniya. Sabi ka makapagbaya, minsan sin jantong mo. Di mo minsan makontrol. Kan naman ko sumambahayang, kahilapusan mo, mamaid din nga sambahayang, Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, patutukain jantungku. Doon ha, agama mo, amunay na agama Islam. Iban doon na pagtaat mahungkay mo. Patutukain jantungku. Nasabay ito panganalon, tamang kita umalup na pa Allah Ta'ala. Hari pa kita makapamaid. Sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. At ini pahuguton mo. Ang kanalong niya, bangkaw sumud na palam sambahayang, suway mo bagutod na ingkatan, ginhawaran mo iwan simpanganal mo katan, maun pa amin, hinang mo sin magsambahayang, nakaw tumunay sin sambahayang. Bihad. Nabang yan turi mo mabagot na way. Biya na sin kaibanan, biya na sin nagi sambatan ko. Pagug sin takbir Allahu Akbar, nagbabasa simpatiha, yatim panganal ha, KCC. Sampay hadya maubusin sambayang, KCC, salom sin panganal niya. Maanan niya, wayron sambayang niya. Wala dito yung khuso pag yan. Yung muklas din doon. Naamo yan to. Din kay napusan nilong niya, pagpatilibon daing ha, adab al-qabr. Daing ha amin siksa halom simpakuburan. Amo na sambatan ko nyonin sa bugat-bugat. Sa babin lugal yaon, amo aunin pag-ianon long niya kuan. Transcend. Ang ibarat magtulak, nga rin pa ka makakad sinariplano, sabay aon kuman pa ka, tumakad ka sin flight mo. Na may implied singkatan, magdungan. So ay maluning gumi. Ang pagkitakatan makabangon din ha. Kaya bubutangan ta. How no na yun, kaya pagkubulan naman siya. Magbangon na lang. Biyasin sa padto namin, batong piyatubo yaunin, mano siya. Tumubo naman ito, timindog din halang pakubulan. Inutilmut na bihan, umulin si lima niya pataas. Gumawa na yun sampil pa. Bihan din sa panton niya. Biya lang, piyang hiningod sin Rasul sin, amin lang niya kuan. Amin biya batong piyatubo yun. Ang mukha dyan kahandeng hapag sulig niya, bihan din lupata. Gumawa din halam sin lupa. Yan. Nabihan yan. Na insyaAllah ta'ala, ito na in pangadyan na ito hawak to ini atin niya in tungod pa amin istiazat ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap Sabtu Iban Ahad bet atin niya
amunin pangadyon ta. So inamin niya to wala tapakyatag na ani namin ini kasaan si magsasambahayang na kalau insyaallah subhanahu wa ta'ala tumagna isab kita haisnin iwan alwa. Tapi ada hatin waktu puas-puas maghrib. Paisa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang pamataod to lawong hapag sambahayang. Amuin nampa bang kita di makaamo nalupas kay ilon pagsambayang ta. Panganal tayo ito tiyay mana sa kaliway. Amad to ini kay napusan niya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.